prekrcano tržište, svi beru i onda je Svi beru, cijena da. nekakva. Zna. I još ono princip, date u hladnjaču pa čekate da se proda, ako se ne proda, vrate vam gnjile. Ovako na ulici, dobro. Znači šef je iz Komina, Da. a vi ste iz Splita? Ja. Vi ste iz Splita. A kako je u Sloveniji, kako osjećaj prvi ono? Pa ja sam kod dijete tu svake godine dolazio na skijanje. Aha. I moja rodbina inače Brod na Kupi. Ok. Tu smo porijeklom. Dobro. Pa se ono Drugi svjetski rat ocelili za Slavoniju. Za Slavoniju? Da, Virovitica, inače tam Ok. sam rođen. Da? I onda prije 10 godina sad život me naveo pa sam preselio u Split i pomalo onda Ok, super. tamo. Super. Ali Slovenija mi se djeluje jako posloženo. Posloženo i hladno vrijeme. Ma dobro, to mi ne smeta, ali čisto, uredno i mislim i da su svi zaposleni. Da, svi, nisu svi, ali dobro, većina je. A kod nas nije baš. Znam, I standard je malo bolji kod nas. To je. Dobro, ja vam želim sretno, dobru prodaju, da se ne prehladite. Pa neću. Evo samo da to je naš koji prodaje, evo mandarine i limune i maslinovo ulje i smokve i tako. Pozdrav svima.